дар вақти ҳамхӯбагӣ тез тайёр мекунед, завҷаи худро розӣ кардан наметавонед, марҳамат ба шумо крем-фреңро пешниҳод менамоем. Истеҳсоли Индия буда муддати ҳамхӯбагиро то 45 дақиқа давом менамояд. ба рақамҳои дар зери навор буда занг занед ва маълумоти бештарро ба даст оред. Накахта бези бачаам, ба худо бачаи хушрӯе. Ман меоморам даи серьёзнигӣ. جای افتادم از دستم گرفت، جای شکستم دوباره وصلم کرد. جای تنها بودم آمد و تنهایی رو برهم زد. جایی که حتی یک نفر همراه و همسفرم نبود، ولی او در برم بود، بال و پرم بود، همه دردهایم را میداند. بهترین رفیق، عزیز، معتبر، گرامی و دوست داشتنی هست. میدانید کیست؟ خدای مهربان است. سپاس که مرا با عشق آشنا کردی و اجازه زیستن را برایم دادی. سپاس خدا جان.